Kadang doi ke meeting hangte hapo Smith. Emily jong ke mau kinang udon, mangangadon Emily jong ke mau udon. Kino tik pan ong ba jauh Emily jong ke mau kinang. Kata kami ke bersutuk baklayu pai ba. Kata kadi ke rukom ai kubur banyalam baklayu pai ba. Pai ba mangani beli BPP chenu jauh ta. Kimi thu ya kai ke kam ke bangile ek dogasni. Oke pai ba bi shisha ka linti ba ka jinga linti ke jingi kalong ka ba. Ka bangi hap pa ni khun re kum din nangalam. Ngen yai perta ngen nang lek ban pensyayu pai ba bat ki nangalam snong ki bangi hap ya tengko ni hap ya tengko ruat kita kilat patai kubur ki ba ai ki kubur pun sin ki ba yalam baklayu pai ba. Para bini persang ban kentok kinong tok kubur berkat kidom ka kenhun jogi kaum balai ban kentok yangi hamale uwe ar kentok lut kumno yangi nyong ngi kedem kentok ya boro nyong don kilat patai kubur haba ki ai kubur kim ai bu kubur ki shu tok kanalor ni ki khamang bu barden ulek pensai pai ba hapo tersat kin ai da goe ke kubur kaban yalam bakla namar kita daw ngila krensai balai menegani hapo nong stoi ngala krensai ki artli ki channel ya ka T7 ba ya ka batisi ngimdan kami ki bakin wandering ki meeting ki jongi namar balai ni iba manla ka por ki ai ki kubur ki yalam bakla yo pa Yim kena lot dia bro, habangi ibu kita lihat bonsin ka kubur ka baki ki ai. Ani tu ye pi ngam jupet chu ye kini ki artli channel. Balai ngam pet namar pa kamdon jimut kim ai ka kubur ka batay ki penkelan ki penkelmari upai pa. Ba habangi ni pet ndai tang bangi pet ni pinyo nong ye ki. Ni pinyo nong ye ki habangi pet. Namar balai kini ki YouTuber mo ka kanang pun nong pet kata kanang kersan ya kat kam gajongki kiyo pisa kalau kacing kamai tebalai dengan pekdai kini ki atli ki channel kiba nor ki pinyalam bakla ya ka kubur ka bangi keren so pai ba nor ba ngan hapa kini yo pisa na kata kacing pet jonga ba bang nai pet ngam ju pet so ya kini ki atli ki channel o pai ba menta uang ngiru ba ngim ju kam pet so o ka ba balai pin kulmar kai nai pun thot kai ka jimut ka perkhat ka jompi kala bha sibun namar ta kala dai ka poringi bangin penbek ke ta kamram jong kinong pathai kubur kadi man ai ka kubur tola ki wat yenu spang ubarden ki wat ke MLA scheme ki lak pak MLA scheme ju ubarden shisha o pamsap ubarden kam shai kam khut kata ke MLA scheme o di ki ai ta ka kubur ngamla benungin ma ki ada wat ki ada lap pa penun kam bagala andai kena ban su ai kubur badon ba ong naga tolong kubur kumta klem pensai namar ngiru ngemla ban sikut no ingin nong tok kubur borong bakat kum kacing tip jong BPP don kinong tok kubur jong ubatesi lani jong T7 kibayo pisa naga sorkar jong ukonra ngimla ban siong kumta ngimla ban sikut no kumta namar kata kadau kini ban lehok dei namar kata kadau ngilang ya ya kini ki atli ki channel paten na taong lapen pau bak ngimpo ahiru bakikin one ban ring ya ki program ke jingi ngimpo ahiru bakin pedi pai ba ki program jingi ngimpo bani dan benta bakini ki atli ki channel kata ngila kerensai pom ka parti namar balai ngila I na ka por ka jing persang haba ki one ban ring ke meeting kadang doi ke meeting hangte hapo Smith Emily jong ka mau kinang udon mangangadon Emily jong ka mau udon kino tik pan ong ba jauh Emily jong ka mau kini kata kami ke bersutuk baklayu pai ba kata kadi ke rukom ai kubur banyalam baklayu pai ba upai ba mangani beli BPP chenu jauh ta kimi thu ya kai ke kam ka bangile ek dogasni oke pai ba bi shisha ka linti ba ka jinga linti ke jingi kalong ka ba ka bangi hap pa ni khun re kum din nangalam ngen yai perta ngen nang lek ban pensyayu pai ba bat ngen haga jista jauh pat ba banis ngau shngan menta bau pat ba kat sabangile yang badan wat do mensim ngam men nak kendrot ki pat ba kini bagi ngam ni scam back ngila jit ndai bangi su jit kai ke MP ngila jit